Jodak manasewa e kar chung'od bura ma Matayos kaunti ma Busia olero geno margi ewi chenro mar gero kembe mag EPZ e gweng'no ka gin gi geno mar yudo tich, chiro kod dongruok mamoko. Kane giloso romo mar golo paro ewi chenro matimore e gweng' manasewa, jodak orwako chenro no ka giwacho ni ngimagi biro lokore e yor yuto. Jodago bende wacho ni chenro no miyogi thuolo mar pur kaluwore ni gidhi bedo gi chiro mar uso mwandugi kipimo kod chon mane giyudo lal kaluwore ni jonyiewo ne nok. Chenro no oriwo lwedo gi MCA Dennis Okinda ma bende ojiwo jokanyo mondo ikre kendo pidh cham ma sirikal biro dwaro machalo njugu, nas, soya gi pamba. Sema hivyo? Ndio. Kontrakta akija, kazi ambayo yenye hatuwezi kupata mtu hapa atafuta watu wa nje. Lakini kazi ambayo tuna uwezo wa kufanya kutoka hapa apatie watu wa hapa. Hii mradi tuliposikia inakuja tulifurahia kama mama kwa sababu itatuinua kiuchumi na hata pesa tutakuwa nayo. Zaidi ya yote hata biashara itainuka, tutauza na hata tutapika chakula na tutauza na tutakuwa na pesa. Huu mradi tunajua kwamba watu wetu wengi hapa wataweza kupata employment na tutakuwa na at least watu wetu kupata manufaa ambayo yatapatikana katika huu mradi. Mradi huu unafanyika mara mingi, miradi ya serikali huwa inakwama kwa sababu wananchi hawaichukulii kama yao, they don't own the program. Nimewaomba kwamba hii mradi wa support the contractor, wafanye na yeye kazi. Hatutaki kusikia kwamba contractor amekuja kwa site, ameweka fence, watu wameng'oa, ameweka mawe pale, watu wameiba. Nataka wale watu ambao wako hapa wa own hiyo mradi.